Kini ketika Durdashan Meghalaya beripedang semua bahai pi baro syekatup kubor mentaka janmiat syuban pashi kubor kibubnya ini pechwai kimat berkongsan. Giant Hills Autonomous District Council kelarai bandawa penkela yaki an berkongsan kibayadai berkajingti dawyong. Yok pedangka Sarenda da ka jingtem tenrai ke Tripura ya ka GI tag yero umintirang ba ya ka sinjam bakrau haga culture ke jela Penpau ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Nirmala Sitharaman ya ka jingkiu ke ri haga Global Summit Penskem ke India ya ke Nongrim halo ke Jammu bat Kashmir haka UN Security Council. Bat yakat ke England haka jinge lek kai Persha ya ke Ghana haka jinge kun haka Group L. Mentanginya pai shwa shaki kubor na kejela. Ka Giant Hills Autonomous District Council keladap ban ai ya kerai ke bala menjur lang haka jingelang bakerpang ke badawa ya ke jing penkela haka rekom tau an haka biadai bak jing ti dawyong Kentup ya ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, ka Mineral Concession Rules 1960, but ka Coal Mines Special Provision Act 2015. Ya ka nikarai lawan ra da Chief Executive Member ka GHEDC uba Tombo Shiwat, ya ka balayo jing kershan na baro kidekot jong kaliang sensyar bat kaliang persya. Kadang ko konsen wan ra ya ka ni constitution kerpat ia ke sarkar India wo i go i ketika bor ni modify go i kikat tu kat ni bentar ki an ki wo pensenjor ko ni wo chat yo gini ki pat ba yo i wo pre mo yo ni wo pelat yang yo mo yo nak kat kam mo yo kat te mut ko em ko kita dokat yo pat ba dan ni kina senong yang kan ni kerja tiar ni Baik ko kongsan UN gelek ke kita kamtam ya kan nika council yang i o nadu wak hang mo yong wan kan nika jing kordit na wan kan nika jing kordu pisah wan kan nika jing cha du tulop ya lor kita nurin te chen ni wa i ke council la da jing mondur lang da ya bai lang ro tunang nikmat lig MBC yang kan nika house dan ya bai lang i wan ra ya kan nika resolution ko korpat ko sarkar India ko pelat ko uti muyong ni udah muyong kang ko yang chua kertong jong ke National People's Party uban yakun yak election MP na Shillong ke ban Salongshen Dr. DRL Nonglait ulaong ba ula pediang ke jing terwa jong ke parti ban yakun hadien ba ula kmi benya yakikam jong ke sarkar MDA hapo ke jingelam jong ke NPP ban penbet ya kimat ki bala sateng la slam hagitnat beper Abakran haka jingelang pat ba kabala pelong hamau kerwat u Dr. Nonglait ulaong ba ulapan jingbut na kinong hikai kiri orang ba kisamla bat kinong elam niam haswa ban ai ke rai ke jong u haka ni kesengi lawan ban shimbenta ru da kinong elam barang ba ke NPP haringkat ke jingadon lang kinong kershan Iparari be ba ki parlok ki parajor ki parano snong haka ni katan hilak bani buang kiai kiba tenega sarkar kalame naya dan benta hagi buang ki kam jam ki department of affairs kantam hagi penroy ya ke education ke kentiu ke snayo policy jam ke education bakerpang ke wanra yakini ki college ki pair dai ke sarkar ke penlang people's college ya kene ke mau kerwat singap sing college hamni manta ina man kam syu
Yeki wei patikan bangi dei ban pendat. Kani kadong kathan jampi karon kam ban penpoi ya ka surop annaladet na wei lai sarang thong dei ban hial narang thong sadu radikor. Komta bilang kam bagi ka sarkar kan beten yeki sunsyar. Ngidan kam bagi ka parti kan nang klan bakkan yalam ya ka jing sunsyar. Nagapur, Singapore, hai kini kisnem, baki postnem, kibandangwan. U MLA ke nongpo uba Meryl Bonds im nega sngi ula pli perda ya ke community hall jong ki kenthei ke bathamai ha ke snong umling lambrang ke badon hariboy district ya ke nega hall ke balashna hapo ke special rural works program ni SRWP aja apsau aja apsan la IT shaki seng longkme jong ke snong bat shaka Presbyterian Church Women's Fellowship ubas im ula penpau ya ke jing kermen bakane ke hall kan yarap ban kentiau ya ke jing pen kup bor ya ki longkme bat ya ka imlang sa lang hi barok kawai la IT ru ya ke work order na ke benta ke jing shnai ke kan ro saudong jong ke yeng mani kwa pen pesan jing mo na pi ke long ba nim penne ya ke ne jing long ke bagi dan ha ke jing long beri ke jing duna ke don be ila bendan ke jing per jing bot ila bendan jadi kita dan re ha bukut ni wan ha ga mit jing ke jing keren ban poi jing teli kala bende ke kam jing sengen thei kala ni kam snong kam balang kam job card ke kam vivo ke kam gui ke kam ke bangi ni don kam le dan dari ke pokong san he ke de ke jing teli ba ke jing pendem ke jing be bat ke ni ke kam mana ke ski ba ka long kam ne ro ai khuble antar jing tri sistem jing phi de sistem jing ke pek ba khmi ya ke kam tip kham ba ma phi ke liang ke jong ka bala ni persang ni ban ai ke jing rap nam ta ban snai ke ni ka yeng ke jong phi show na la de ro bat ke nang snai ke yeng ke ayat ke la long kum ni kit bok tu rian ba kan long ke jing mun toy na ga ta ke jong phi kum ki nam chong snong ni ya ke orientation com training program ke balai sengi na ke benta ke dekhot jong ki school management committee bat ki school monitoring and development committee lapan kudno menta ke sengi ha ampati southwest Garo Hills ya ke ne ke program ke bala pelong hapo ka samagra siksha abhiyan ka phaikmat halo ke kom penya school ke jing thmu bat ke jing trelang bat ke imlang salang ha ke ne ke program le sam jing tip shapang ka right to education act ka jing sngan ki school bat ka kamram jong ki committee na lor ki wei kane ka sinjam ka thmu ban pen jur ya ka jing kit khia bat ban pen bha ya ka jing pen treikam ya ki program ka pule puthi ha ka leng ki school jong ka district ka office jong ka district social welfare clear riat ka lapalong ya ka bike rally ha East Chanty Hills kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka nasha muk bharat sapta kane ka rally ka blakawe lama da additional deputy commissioner uba A Nongbri kan kentieu ya ka jing pen phriang jing tip persha ya ka jing ta jong udrok batla penkut pat da ka jing bam smai banyakhun persha ya udrok UADC uba inong bri ula banjur ya ka jing donkam banya trailang banya khun persha ya ka jing di drog daga bapen pauru ya ka jing don jong buon ki program ki betmu banwanra ya ka imlang sa lang ka balain na ka jing shakta ha udrog join the accepting this challenge of the country. Today we unite. Friends, but also ourselves will be drug free. Nakaliang jong ka District Legal Services Authority ru ka kadang ka committee ka pangikot kaduan ka pangile ban ngile ban kakat pala ban yo ban diarap ban identify yiti drug users ban min hakani dang yo kan show meeting tu ba ngile ban please itu ki drug users ki ba last year ki bala shim ya ka therapy bakin led bakin bangen engage ki skilling activities
dengan firman ba kikani ka jingnya terikambang jini baro kaba in pelong kani ka naka muk bharat ka ri India berkoi free of drugs in firman ba kani ka rally meta kasni ding ba jong pi kamle wo ong syuya rally rai kan dan message kapan ai syaka society jungi bakat balahi bagi beriu kin kiar na ka use drugs but kibra pendan kamru kin wan sakmat bakin sim ya ka jing sumar ya ka therapy mungkin naik di rehabilitation centers pengena untuk mungkin ke district jungi ka drug free district. La pelong ya ke bicycle rally ke basan kilometer hari boy mentag sengi ban pen priang jing tip. Sepang ke jing don kam ban yakun persya ya ke jing di bat kai drog. Ya kan ye ka rally ke bala pelong de ke office jong district sports officer bat ke office jong ke district social welfare. Kala sedang na Saidan bat la penkut pat Hanong Po. Da ka jing wan yishim benta jong bun ki samla. Hadian ke rally la penbut pat da ke awareness program na ke benta ki pat ba. Kaba penpau ia ke jing kit khia kitnat beper ban yele persya ia ke jing kirni di drog bat ban kentiu ia ke rukom em ke bekhuj bat bekot bekhia. That please stay away from drugs. As simple as that. Drugs not just destroy the person, their family, the society, everyone. And in the short term, they might give some pleasure, but in the long term, they completely ruin your life. And the solution is very simple. You just have to say no. Whoever tells you, let us try this, it feels very good, let us experiment, you simply have to say no to drugs. Ong M O drug. So that is a very simple solution, and I would urge all the youth to take, participate in one particular sport that you like at least, because the sport will give you the same feeling, same happiness, same euphoria, and it will improve your health rather than using drugs for the happiness which will destroy your health. So when you take up the sport, when you play football, cricket, whatever, cycling, you get that feeling of euphoria, happiness, and at the same time you are improving your health and you are contributing positively to the society. Ka Khasi Students Union kalapan pawi ka jing sngokia halo ka jing penkenria bakha ya ka examine social science na kabenta ki kelas ban riau hadu kelas bapra da ka baong bakani ka wanra ya ka jing kulmar jing mut na kabenta ki khana puli bat ki school hakeleng ki benta jong ka jela ka kanhuan jong ka KSU ka ble lam da uba Aleric Karjana kila lej banyi kendu yo Director of School Education and Literacy uba BJ Karshandi bat kila kentu ya katnat ban kiar na gajing penkenria ka bakha ya ka sngi ban pelong ya ki examine ka union kala keliru halor ka jing pelat ya ki school niam bat ki school jong ki ret pan naga common examination system bat kala ai jingmut ban wanra ya ki ru kompanya ha ka puli puthi kiba kumju ya baro wan hang ni ban so si director ba kum kini ki ares kemri ban don than amar pin mi iwe sithi pin hapan clarify lightly pat ki sithi ka penlong ka berjenjar ya ki kemi ki par man so tho ki school ru bakin board te ngim ko batin dan kini skhamat te lingba ka sithi ke jongi ru ila so kon ba kadang semua itu main issue ko bang ngir ko ban ne kadang ni kolong ba lingba ki notification kala da ben mi kalau buat benda ke penduduk pun ya ka spirit bani trailang buat ki school especially ki private school amar benda di peladap ai ki question people ki school kan ada peran ke penduduk nong ki school ba kin hap si hapan peran bian what yo ladon ban ki school pula pelong itu exam so te hai tahi ni stress kata paro ba kamnum dei ban ulong lang ni skhamat te kadon school ke point ke ba ilawan ra ba limba kali ka examination kila penlong bahkan long mandatory ya boro limba ka education department nak kena sistem maladap kala penmi ba kan long mandatory ya boro ki school baki hapan follow ya kene ka ba so phalapat kalong ba haki kendiat benai kala ada school notification ba menta kemla kendon ki schools ki body ki missionary schools menta ki linguistic minority schools o kemdong kamban follow ya kanika exam kilong exempted na kanika exam bakim dong kaman buat kat kum ka jingpunya jongka
diseru pada dilaku. Ki dekot jong ka Jaintia Coal Mine Owners and Workers Association lani JCOMSWA balala lam da Presiden uba Marshall SB Biam baru General Secretary uba Crowbor Rinklem kila pelong ye kejingelang berjarjar pelau jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council hakapor bapelong ya ke dorbar bekerpang halo ka jingti Dawyong kino ye ki persya kila ra ye ki plakat ki bala kentu ye ke council ban thau ye ki kendon an ki ban yarap ban penyo ban sedang biang ya ke kamti Dawyong hapo jong ki kendon jong ka kernet ka bahan riau ka JCOMSWA kala penpau ye ke jing kermen baya ke ni ke jing dawa ka bala sateng laslam on la ban penbej da ke jing tuklar ke council wani kat ka nongrim gyong I wa da dimani na ka council na do katuda arna lebnai menchua da ikot I council wo chuna anji myong ni te daw mudwani ini plus kawi servi le em gejing chat kan gyong nga wa handusni hadin ga handusni haprdi te da khut ki na yang government u yaklam da khut chief secretary ada ke tim gyong I ke kom shwa da lai go wi chemo chief secretary ya debu I demand yang I nang kong wo khang tu myong wan na bar jela wa ar ga demand yang I to peman anya po di council na tau myong wale to lai lu khi ga mu chu khi mun chwa ni te da wani ke jingwan yang I ni wo ra I ni plakat man gam kadak wo de kular ge I de kular chief secretary I wa ong I ke di council wo chuna an bai na tau myong mentang in ye phai shiki khubor na ka than chatai la mingi ka jingtam tanrai ka Tripura ka Sarenda ka long ka jingtam ksai ka baju pendon ka ambha ha ka put ka tem kat kum ka culture jong ka Tripura ka loyo pryang menta ya ka jing itu lane ka geographical indication lane GI tag menturang ba ka jela manik saha ula pryang yakni ka jing yo jing itu da ka baong ba ka long ka sinjam ka bakrau ha ka jingele ban penne pensa ka culture tanrai jong ka jela Tripura da ka jing yo GI tag lakmi lenti ban la ban kentiu ya ka jing pen pryang jing tip ya ki nong snakti ka jela bat ki nong tem bat la ki jing tem ki jongki आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे त्रिपुरा के एक प्रधान इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र है जिसका नाम शायरंदा है उसको GI टैग मिला है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर मानिक शाह और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और अभी इस GI टैग मिलने के बाद हमारे शायरंदा को लेके बहुत उत्साह बढ़ गया और इसका नाम और भी ऊंचा हो गया सारे विश्व में इसका नाम आ गया इसलिए हम बहुत खुश हैं और सभी को कहते हैं कि हमारे इस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को बचा के रखें ka jingdon jong ko hawa Brahmaputra kala nangkeu na ka jing beteng banther ulap ba bajur ha Assam bat Arunachal Pradesh kene ka jing keu ko kala takhu bat ka tamasa ka ambabuchi mela hakamakhya temple hakaba dagi hajar ngut ki runget ki lum kane ka wa kala nangkeu kat banang mi kitayau ka bala bu jingma ya ki nong shong shnong bat ki nong wan jungok kai ki bo badai khmi ki la khmi bnya ya kane ka jingja bat ki la kentu ya ki brieu ki basa akini ki jaka bakin long ki bahusiar namar ka jing beteng jong uslap hakeleng kathan mentangin ya pai shi khubor nakari
Ka Menteri Ketenat Kepala Tingkah ke Nirmala Sitharaman kala keren ha ka jingelang jungga Global Convergence for Growth Summit ha New Delhi ban banjur halo ka jingnang klain ka yok ka kot jonggari ha ka ba ka lapan pau ba ka jingkiu jongka GDP jong ke India ka long nyau na ka shispa ya ka ne ka jingelang lapan ya dau Emmanuel Macron ubalong lang ya ki nongelam kiri ka perthai banya keren halor ki boit traikam na ka benta ka jingroi ka bane ha ka perthai Mentangi nyapai syuki kubor na ka perthai Menteri Ketenat Kambari USJ Shankar ula pelong jinge keren bat Menteri Kambari ke South Korea Cho Hyun Ha Sol bat ong bala pelong ya kene ke jingelang ha kapor ha ka ba ka perthai ka don hapdeng bon ke jingkela UJ Shankar ula banjur ke jing kongsan ban penklan ya ke jinge dei hapdeng ke India bat South Korea bat ban penyar ya ke jinge trailang hapdeng ki sorkari ha kitnat ke yok kon bat kisnat traikam beper Ulapan pauru ya ka jingele jong ucho yun ban penskem ya ka jingedai hapdeng ki ari. I do want to assure you is from our side there is a full commitment that the potential of our relationship, which many of us, I think on both sides, feel there's a lot that remains to be realized, that we would strive to do that. And I do want to also take the occasion to recognize your personal commitment to the relationship. From the very moment you assumed this post, you have been sending that strong signal, which I hope I have equally strongly reciprocated from our side. And we very much value the personal commitment that you have brought to this relationship. So I look forward to very, very productive. Nong mi khmat jong ke India shaka UN uparwatha nini Harish ula ong ba ka jingelang jong ka area formula jong ka UN Security Council ka long ba ka lenong ba rieu bat lenong ba nyau jong ka UN Charter ka long ban bisha banya ya ki jing thmu ba kerpang kat kum ki jing kala ba ka jing long jing man ula kan tho ru ya ka Pakistan ka bawanra ya ka mat halo ka Jammu bat Kashmir ha ka ba ula ong ba ka Jammu bat Kashmir ka dei ka Union Territory bat kan yai long ka benta ba kongsan jong ke India. Chapters 6 and 7 of the Charter hold the key in this regard. These two chapters are distinct in nature and their applicability varies. The purpose of Chapter 7 is to undertake concrete actions when they offer firm pathways to the re-establishment of peace with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression. These measures are aimed at maintenance or restoration of international peace and security. Their non-implementation could have an immediate aftermath, leading to further deterioration of peace and other serious consequences. Such non-implementation also runs contrary to the purposes and principles that multilateralism and international law framework endeavor to serve. However, Chapter 6 is fundamentally different. It offers wide-ranging options to deal with situations whose continuance is likely to endanger the maintenance of international peace and security. The proposed tools that could be considered include negotiation, inquiry. Ka Senate jong ka US kala menjur ya karai ban pensange ya ka jing Turki sipai ka Amerika persya ya kari Iran. Ka pen pau ka jing snokya halo ka jing kenat ka ban nangjur ka balas dang hau newsnem. Kani ka sinjam ka balam menjur menshua ka long hapo ka jing lam jong Donald Trump ka badang persyang ya ka jing kren yasuk bat kari Iran. Kaliang persya kala kentho bakarukom senchar kam long ka basyai halo ka jing kenat bat ka jing kren kadang ya chekman. Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up, and this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a war powers resolution to end the war.
Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so ridiculous, costly, with no goals, achieving no goals that Trump set forward, or virtually none. Menta ngin pai shi khubor ye le kai. Ka kan hun ye le kai football jong kari England ka le khai klem dala ban thep goal ha ka jing khun persha ekari ghana ha ka jing khun jong ka ha ka group L jong ka FIFA World Cup ahaja apun riu uniko o Riley ulajan yo thep ha ka ball jong u kala ting khu no ya u ding goal henry ke England kam shmala ban pendon kam bha ya ka kabu ka balayo paro atli kan hun menta ki yo mar sau point ka ba empat la ban pentiknai ka jing yo ban rung she ka kerdan ka babut kat ba empat dep ka jing le kai ka bakhat do Tementa pat ngi pej ya ka jing long jing man ka sun beneng ha ka leng ki benta jong ka jala Hatura kajing khiat kalong apusau degree Celsius bat kajing shit kalong laipua degree Celsius kajing sngam ka hau manta ka sngi kalong nyopua nak shispa kajing hap slap kalong lai point sau millimeters aba pai pat shnong ba shlong kajing khiat kalong khat phra degree Celsius bat kajing shit kalong arpunyo degree Celsius kajing sngam ka hau manta ka sngi kalong prabusan nak shispa kajing hap slap kalong apusau point lai millimeters kat bah juai pat kajing khiat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong arpunyo degree Celsius kajing sngam ka hau manta ka sngi kalong prabupran nakashispa kajing hap slap kalong 0.1 millimeters kandon kajing hap slap ba malu mala ba kajing tiat uperthat haki babon ki jaka hatura shalong bat juai shwaban poi shik bakut jong thup khubor ngi pe byang sa sien ni kini kimat ba kongsan Ka Giant Hills Autonomous District Council kalarai bandawa penkala yaki an berkongsan ki bayadai bakajing ti Dawyong Yok pediang da kasar renda kajing tem tenrai ke Tripura ya kaji aitak iro menteri dangba ya kasin jam bakrau ha ka culture ka jela Penpau ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Nirmala Sitaraman ya ke jengkiu kari ke Global Summit. Penskem ke India ke Nongrim halo ke Jammu bat Kashmir ha ke UN Security Council. Bat ya khat ke England ha ka jingi kai persha ke Ghana ha ka jingi khun ha ka group L te parlo ka tungi la poi shibakut jong thu kubo jingi menta ka jan miet ngin sia syam yang pilasai ke ski ha ka juk ko po kubeshi boni ko po jong pi baro bat thiaso